Pozdrav svima, evo na slici možete vidjeti jedan isto zanimljiv Kickstarter projekt, iLead iPhone case. Znači to je biti, zove se iLead iPhone Wallet case. Znači to vam je biti case u kojem imate pretinac, u kojem možete staviti nekakve kartice svoje osobne, nešto novaca, novčanik, možda neku SD karticu ako nosite sa sobom. Znači imate crnu verziju, imate bijelu verziju. Cijena je $39, to je $39.99, bila je prije 35, znači preko Kickstartera. Dosta ovak zanimljiv proizvod, imate unutra, znači nemate baš puno mjesta, ali dovoljno ovak za par stvari, čisto ako idete ne ide na brzinu van, ne da vam se sve nosi, stavite, imate sve lijepo zaštićeno u tom pretincu i sve u biti imate uz iPhone. Evo sad da vidimo kako to u biti izgleda. Znači pakiranje je malo, nije to sad ne znam kakav ni veliki proizvod, jednostavno običan case, ne daje vam puno na debljini. Evo, kao što vidite, ovo je crni model. Kao što vidite, znači nije toliko debel jako. Jednostavno ako ste vidjeli možda nekakav case koji je također i baterija, slične su debljine. Evo ovdje se otvara taj znači pretinac. Evo vidite imate znači ovaj dio manji, ovu kopču, tu većinom stavljate ne znam gotovinu i ovaj običan pretinac. Sad da vidimo kako iPhone ulazi unutra. Trebalo bi jednostavno ući i lagano. Evo kao što vidimo vrlo jednostavno uđe unutra, čvrsto. Svi otvori su slobodni, svi gumbići. Tako da nećete imati problema. Sve radi super. Evo sad ću prvo staviti par stvari unutra čisto da vidite koliko otprilike stane. Evo stavljam miksicu. Nešto siće. Znači tu možete staviti, ovisno što vam treba, možda par kartica stavite nešto keša i tako. Dosta dobro stane, znači lijepo je na čvrstom. Ne smeta vam, neće vam se možda koja kartica strgat. Tako da nemate problema. Evo vidite, znači web stranicu na koju možete posjetiti da pogledate. Ovdje imate unutra, znači, to jest imate slike nekih mogućih stvari koje možete staviti, ne znam, SD karticu. Ne morate uvijek staviti cache, možete staviti 2-3 kartice, ovisi normalno što vama paše. Ne? Znači, vi si rasporedite što vam treba, pa ako vam treba tak nešto ovak za onak da čisto nosite par stvari sa sobom, super je stvar, ne? Znači normalno neće vam zamijeniti cijeli novčanik, sve dokumente, ali možda nekom treba samo tih par stvari stavi i jednostavno nosi sa sobom. Tako da pogledajte pa javite, ako vam se svidi, kupite, ako ne ništa. Pozdrav!